voin hi march ni somni le pali ania sipai council chuan tukin khan kongzo awanga an man tak thalai mi zathum vel chu in sein zel atangin an chhuah ta phota an mani omna hnai police kem lama an thon kir le vekani heng jing a hian chin hnam tidim mi mangsuan khai sipain amal puya an ka awanga athito ni an soi keini lam channel point mi soi hria a thito an ngai thu kan video masalama kan lo puan ve ngei mai kha rin lo takin in sein zel atang hian ron chuak ve hlol mai alom om hleni tin february ni somni le pasaria an man tak ap news palai ko tein zo po chwa zalen jinga tel ve bok tamoi police station atanga an chua te hi azat an soilem lova ybs yankong bus service paruk laya khatin an ron phur ti ani deuh maya anan chua hlom chu tang chuak tele an chung te him taka anin mule chu an lom hle ani mase hetia an chua atanga rei lo te a sipai council lam hian mi hring om khom lui lui lo turin an ti a smartphone manga thla lo la tu le video lo la tu te chu an man le ngal ngau ngau mai ni in rfa chuan a soi voina sipai council in tanga chua te hi mi zaruk som ni le pariat nia soi an oma then kha chuan an hre chiang chia bik lo nge hre chiang zok nge moni zasari chuang ni nan soi bok Myanmar ma chuan silent strike siamin khopui lian tam tak chu are ta thuap maya hetia general silent strike anti chan ber hi demonstration wanga boral ta te an sun zialan tirnan te sipai council en ram chung din mona thavik to anti mipuin a that lo zia alan tirnan te hanchol ha dam lai lok nan te ani deu ber mai ome rengun le khopui lian zong zong chu are hian are tlok tlok mai ni silent strike hi le lam zong ngai tu chuan demonstration siamari khut khut ai khan thi le hliam an om lo deuh zok hle dona chuti rualin a thok chak lo ve boka ngem o ti te ril ruwa a om lo thei lo bok rengun khopui not uklapa lampore hle maya generation z thalai ten sipai opna do dala silent strike an siam en tirin mai tuamin ngoi ringin thalai ten hunan manga mi pui nol puyero mu turan wang phar mai mandalay khopuya po hian mun tamzo ka silent strike an siam na a township then khatero veiwa kan om tho mobile internet a man theilo wangin mitam tak chuan hetiang hian ruwa man na an lo siam ti po hre chuang lem lovin lo bazar tok na lo thok tok chen om ve tru thowa a khopui pum pui en chuan a re hle ni tin voin an silent strike ni ber khera sipai council lam hian mandalay khopuya chuan pensioner tehlo alo chua sak ve bok ton trom Myanmar revolution hi mi puilamin ril ru le ti tak zetin an be ti alanga how to big om lo ma se ram chung le pon atanga ma la tu hruai tu chan chang deuh ten chu tiang zong chuan tiang u anan ti hi chuan lungrol takin anti maya voina Myanmar khopui rang rang han en hian sipai council thu nei na an do dal zia fia takin alangani sipai council lamin an mi ka hlum te ruang konglaya om te aru ka an thiar bo thin dan cctv camera in alo man te chu voina tangin social media lama a viral na sale hle boka kan channel clear tu te zinga po alo en tokin om ve nge in kan ring sipai lam hian an sual hi thup tum ma se an thup seng big don lo hle ni hi voin march ni somni le pali hi state councillor Aung San Suu Kyi ko ta achung changan ngai tu ni tur ne soi khania ma se voina ngai tu televin video conferencing lampo eng man ti chuang lova ko rorel tu lalte chuan april ni khata an ngai tu le zok tur thu Suu Kyi ne na an hriat tir to ti chau soin voin chu holom deuh mai nan tling kale ta ani kan soitak ang khana tir lam kha chuan Aung San Suu Kyi ai o ding tur NLD lamin dan thiam an ruat chu ukhin mongzo ani na a hei hi sipai lamin an lo pom sak talova a ya u yu ya chit le domin min su an pom sak ri ta zok tun thleng hi chuan pi Suu Kyi hian case li a or meka heng te pa ka thil sual dang ati ti in case dang siam sak belan tum mek ni in a ukil masa ukhin mongzo chuna soi case an or tir masak te chu
phalna lalova walkie talkies alo mante covid-19 dan bo pel thu te communication lam dana bo pel thu te le helna chok chuak turin mi puya fui por ti te nia an soidan chuan heng case tin hian kum thum tan theina an nei vek ni in ukhin mong zo hian a soi tuna court ma chung cha ngai tu tur anin a chung hian a ukil le su chi te hi tun thleng hian in mu tiran la phal ta chuang lovani ko ta an ngai tu tur ni a thlen ma nimin march ni som ni le pathum khan ni pi do sipai council chuan press conference akova chuta chuan Rangoon chief minister uphiu maintain a thu soi ni om tak video file anti chuaka uphiu maintain hian su chi hne na rangka chak tam tham taka pe ni om takin thuan vei vir me kani hemi ma hian company nei tu pakhat umong wait anti point ama ngeya su chi poisa tam tham taka pek thua soina video file ni om takan ti chuak to bok metam tak chuan heng file te hi dot mu hlum phua chop vekani thu an soya phiu maintain thu soi ni om tak phei hi chu a mui po phun lo le ngal a tong kam chuak po ni lo lu to ka nga yen dot phua chop hlang hlakani ti in social media lama adar na sa hle ni heiba ka hian billionaire pakhat George Soros le suchi in huna thalak pakhat po sipai lam thunon newsletter a ti chuakin George Soros Foundation Open Society Foundations anti athok tu pakhat le suchi hi anin muwa ramdanga tangin diklo takin sum anin lan niapu ani bok masekan hlothon anga case dang siam belero a omlo ni in a ai o ding tura sipai lamin an pomta domin min su chuan voin khan soyani sipai council in nimin march ni somni le pathuma press conference anai na khan CRPH chungchang po soya CRPH ne na in nam nei zong zong te chu man an ni tur thua soi CRPH committee member mi som panga kanti te chunga po khan arrest warrant an lo chua to ni hetiang hian ma han latak ma se sipai council hian CRPH malak na hi atitlol don lo hrim hrim ti in CRPH lamin international relations lama minister atana an ruat uthin lin ong chuan a soi uthin lin ong chuan sipai lamin kan meeting thutluk na engkim hrevek anga anin soi po hi a then chu dik chuang lo dik a omanga dik lo om bokanga mase kan malak na ero engti kong main anti thuan oplawang ti in kan kalna tur dik taka thatakin kan kalani ati sangni le somni kuma me pui thankin sarkarin an ai waro rel tu atana an lo ruat he CRPH hi kan puan to angkhan sipai council point dan kaladin omje nei lo an ni ti in thua lo chua ve to kan ti kha hemi chungchang pu uthin lin ong chuan ti hian a soi zela sipai lamin dan kaladin pol dik lo mi pui fui portu mai mayadin chuti khati menti ma se ngun taka kanen chuan mi puin an pom zok chu he CRPH zok hi ani tlatawangin an thu chua hi lekha phe ka ziak omje om mia lo na po thok thei lo wani sipai te chuan tun ma kum tam taka tang to khan an tong kam chuak chu dan ani mai an lo ti thina ma se chung dan te chu dan dik taka ni em mi puin an zui tur khopa tha le pom na om ani nge ni lo ti te chu mi pui hian kan threvek to a tuna hian Myanmar mi pui te hian CRPH hi an contact veka engtin ngen ti chuanang ato pa chuan atlom zok an tang thau don ani ati bok Myanmar National Airline na safety director na chel tu ukuku thu chu an man na hi cholkar khat atling ta a an ina chung kwa an omlain mi kholin nei lo chek luk kan duwa ti in kong ka hon sak turin sipai lam hian an ti a an ni pon thata ka lo hong ve main darkar ni don anin chung an chek kwal chiam nuwa man tur om ta lo chu paber ukuku thu chu kovin chunglam thu pek angin thu zo fia tur tlema zong an nei thu soin an ruai chuak ta a voin cholkar khat alo tin thleng hian a chan chin thriat tur engma anei lo wangin anu pui chuan mang ang takin mizima news nena thilom dan soi a soi dan chuan an in le chevel zong zong chu CCTV manga uluk taka vilven ani a sipai lam an lu hian chung CCTV te chu chunglam hoi zong in an da tavikani ti in Mon State Capital Molamin Khopuya Tanlin River Bridge silent strike den chenin mon thalai te chuan thuni na pong lak tu minong hlana min tha sak wat te u ti le kha lian tok takin an tara
minong hlana tan chona huat thala hle donani heiba ka Myanmar military hne na ral thuam hral lo turin le sipai council in silai mutak mangeya civil mi te an ka thina wanga mi pui chan tura an dil na le kha te tuna sipai council hi an pom sarkar ni lo thu le CRPH hi an pom sarkar dik tak zo ka ni thu te thu chi rang rang an tar teu boka middel te hriat khopalianin an tar ku mai ni hengan thu ziak te hi mon thalai ten khovel hne na ngen na an siamani thu Irrawaddy News chana soibok mongjo khopui po voin chore le hle mai nemen lamkhan sipain mi enge mozat an man lea voinero sipai thuni na do dalin tuma pon chuak an om lo tlukani doran hong lova thillei turakal chuak an om lo bok hetiang deuh hian chiau me kachin lam khopuya te kachin an state khopui michina te minchian khopuya te Myanmar capital Naypyidaw lama te Myanmar ram chung mun tam zo ka voin hian silent strike an mang deuh vekani mukong khopuya tukin khan sipai council do dalin kong an zo a an kong zo hiti boi tumin an hnung lama tangin sipai le police in an zuya wangin anin tender vele maya an ni po hetia kong an zo hnu hian silent strike an nei vele an bazar le dor zong zong an khar vek taka wangin police te pon thil om zia en chiangin bazar mun aron check wal vel ni in kachin lam media te chuan an soi nge mukong khopuya hian tukin khan GTU zirlai te chuan sipai council do dala tran la ka tul thu lam ni om tak lekha an sem na sa a engmi te zinga mi pathum man an ni Chin state hakha khopui hi state capital ani boka capital ni atling viau mai zantin mai CDM mingen an chuaka night demonstration an nei thei zia nizana po mi zathum chuang pung khomin darkar khat chung vel demonstration an siam le ani voin hakha le falam khopui pore hle a tin chin zo fa te om tamna kalemiu po thereng vuak thla kan soi ang mai are rui mai Sakain region kata khopuya ero voin khan na satakin kongan zo ve thonga anni ba ka Mandalay region mit nge khopuya railway thok tu CDM thlop tu te po voin khan kongan zo ve bok anni khopui pani te hi voina Myanmar ram chunga khopui kongzo om chun anni deuh mai ome voin hi chu silent strike an siam ni ani boka boina a omlova Myanmar ram khopui tam tak chu si hal le chingpirinu te tual chaina ni om takin an re thup maya thlipui tho ma dai lok ang ni lo ram se adu om hle mai ole INP mizo channel clear tu ten in lo beng war pha le ngei don nia kan channel du saka min lo thlir sak thina wangin kan lo me